90 ый 2019 сыллаққа Россияға саңа сокон ылылыбыта о компенсационном лесовосстановлении. Ол күрдік бихе бұл саңа факультет лесного комплекса и землеустройства, Арктический агротехнологический университет игнен үлели сылдемут бұл үлаға кыттығар бұд надалақтен толкуйдағы бұд. Ол күрдік үйретен көрін bu лесник преподавательлер, студенттер салалтабытын кытта толкуйдан конкурска кыттыпыт. Ол курдук биһиге та сүрах нефтегаз добыча ден тәүктәне кытары бу Ленский районга үлени гитарга договор төһәрсен үлели хиҗабыт. Ол курдук биһиге задача бит бу умайбыт сире 2014 сыллах умайбыт сире растагын то капыт махыбын бартын кердәһин сүз өтүттүт кирганы растан. Ол курдук биһиге бу то противопожарный мероприятиятын бартын нытан сире дойдуну бартын растан капыт махы бартын керден. Өссе биби Иркутскайттан 200-түрден тыгынча масалан бут питомниктан масалан олуттубут. Ол курдук бу биһи сирбитин опутун бу маннык бартын көрөн караян туттарыктакпыт. Дегенен бу суккун арендатордары сири туханар уона маха туханар арендатордары эбэхнестир бу курдук үлелери ыйтыктактар ди. Колобура итинде камсаһаннар бу бас былырыңыттан сагаланнылар. Колобура сака херигер элбек сир алжанан кэһенен турар бит боллагына бу сир уот барыта аннугар туруктак бекинени бартын эме көрөн караян растан чөлүгөр түһөрөн айылгабыт бейтин үйнен бараргар көмөлү хөктәкбит. Итилисе питомник биһиги урку бага санаабыт эте эттикке дылы биле киһи мин ордук наха улахан бага санаалагатым лесе питомниги өрхылларга онунан хүрбетче хылтал куйдаабытым. Онтон бу Арктический агротехнологический университет өйөһүнүнен бу өлөкүмәгә солянка ден деребинега биһиги бастыкы лесе питомниги киллерди бит. Биһи хадайча биттен дегенен бу улахан Орскота хук израильский системенен теплица туттубут 200-түрден тыгынча семени ыстыбыт. Бесмас антуктарлут бу үйүнө тураллар күнгө жери түмүгө биллега ол үле битен өсө бихи теплицанан эре болбакка биле бааханага мегабыт үс аңар гасирге онук биһиги 3 миллион курдук семеттен ыламмыт биһи маһы үйүннерен тахараммыт бу арендатордарга аңин сири уоту көрүн карайын демит үйүннерен тахарарыгына бит. Сеп онутан бу Ленскайттан күнбага биге оглор бут онутан үлехеттер баран кыттан үлелен телилер. Ол тунан биленнер тоокка барасырыктылары бу тоок практиката онутан тоок үлене калдылар. Бу үлебит бихене салкаһын болар былырыңы договоруна ол курдук бир үлелен келлилер. Тоох бу хириге 200 мас кыра масмаха олуктулар, растатылар. Минерализованный полосагы хулуктак билин бахар богото боло турар. Ол участогын растатылар. Булырын комуллубут элбек каппыт мастары бартын керденнер растан таркатан биһи тыбыт сиригер бейтин чөлүн гөр түһэгергер үлелетилер. Бу алла кайдак ити куяс күннер турдулар. Аны оголор бут оны бу Арктический агротехнологический университет преподавательлері үлехеттерен хатулуян үлелетилер. Бу биһи бастыкы опыт боллага ди. Быйылгы хылга 2010 сылтан факультет лесного комплекса и землеустройства ден хыллыбыта. Биһиги бюджетный место бит агаяк эте. Быйылгы 2010 сүрбе бир сылга биһига Российской Федерацияттан 206 бюджетный место көрүлген турар. Биһиги якка бу улахан ситихи болар.
олата биһиге олорбутун боско үөракка ыңырабыт. Ол курдук агрономия, землеустройство и кадастр, лесное дело, технологии лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. Онна былырын өсүдө биһиги хаңа лицензия буппут ландшафтная архитектура ден направленияга. Ол курдук биһеме магистратураны бары кайыска бартыгарастыбыт. Агрономияга бар, лесное дело, технологии лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. Ол курдук биһиге өссө сетистибит былырын эме лицензияламыт бюджетный месте аспирантура көрүлдүнне лесное, рыбное и сельское хозяйство ден направленияга. Оны күндө олуктаактыруу баалыста биһига келен үөрекке кирин оголоргутун ыытын.